Atsika toko mijery fomba fijery tsara makasika atsika tomby. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Niana atsika resaka teniny manampahaizina anankiray. Matetiky zany problème zay mandalo amin'ny zanak'olombelona baka amin'ny fomba fijerevana vatatenanazy. Ahoana fijerevanao vatatenanao? Moa vele ahoatra olo mitena anao zavatra anankiray, anao zany mahita fa anao mitovy amin'ny zavatra igny sa anao hoe hafa ny raha zay. Ahoatra miteny olo niany ty fa iny olo tsy mahavita raha. Moa vele mahita fa tenanao mitovy anao hoe tsy mahavita raha mariny. Zay fahitavanao vatatenanao sa zay fomba fijeren'olo hafa anao. Deke anao zany kaza mandeha mijery karaha fomba fijeren'olo anao, fa anao mijery karakory fomba fijerenao anao tompo vatatenanao. Satria matetiky nambara manampahaizina psychologue 75% zay aretina mandala amin'ny zanak'olombelona amin'ny fomba izy zany mijery amin'ny fomba fijerevan'olo izy. Olo ty tsy mahay raha, olo ty karaha zay, olo ty bady, olo ty tsy zavatra ilaina aminazy, zavatra ampidina anatin'ny sainazy fomba fijery karaha zay, de izy mahita tenanazy hoe tsisy raha heny, izy bady, izy tsisy raha ilaina izy. Kanefa zavatra zay mila ivoatsika fomba fijery karaha zay fa mahatonga antsika lasa tsy mandroso amin'ny zavatra anankiray. Andao atsika amin'ny tantaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le izy tamaka anayanazy Muhammad. Fa olo mandeha miantso izy tao hoe navy mudhammam. Kahindro karaha zay izy navy mudhammam. Mudhammam karaha zay, mudhammam izy ka mako anapatrapatsika andreo makasika Muhammad nataondreo anayany mudhammam. Sahaba piaradia anazy nalahelo mahita fa hoe anayan'ny mpaminanay, anayan'ny sakezanay, anayan'ny olo mahin'izay Muhammad fa tsy mudhammam. Zavan'ny mpaminany sahandreo niova amin'ny teny karazana teny zay. Ka iny zavatra nataony mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tamindreo ty sahaba zay babasy. Ambilao miteny zay karakory fomba fangalan'ny mpaminany. Ambilao miteny zay atenindreo. Fa zaho ny tena mariny zaho Muhammad fa tsy mudhammam. Zay zany fomba fijery mpaminany. Ambilao miteny zay mila atenindreo. Fa zaho Muhammad fa zaho tsy mudhammam zay. Ka karaha zay zany zavatra zay tokony ataontsika zany fijerevantsika vatatenatsika. Anao mila mijery atao olo miteny anao karakory, anao tsisy raha, anao bady, anao karaha ty. Jereva amin'ny fomba hoe karakory anao fa kazandesinao fijeren'iny olo. Lasa anao kivy, lasa anao tsy manao zavatra amin'ny zavatra zay. Ayo koa lesona maranantsika izy zany amin'ny ray aman-dreny. Matetiky ray aman-dreny zany amin'ny lefitsika zany fampitaimitsika zanakatsika hoe fanomezantsika narina ratsy. Anao karaha zany, o jababe ty, o tsisy raha ilaina. Lasa ina ampidiny zanakatsika atin'ny saindre de mihevitra za ty tsisy raha ilaina, za ty karaha ty. Dikan'izay okatsika ny miteny mamy amin'ny zanakatsika hoe mba fandreo mahita fa eo nisan'olo ilaina. Eo nisan'olo zavatra ilaina amin'ny fiarahamonina zay. Anao zanako mahay raha ty. Isaka anao mitsikitsiky, tsikitsikinao zanako tsara. Jevy zavatra izy asa fomba fijery ampidina anatin'ny sainazy. Izy asa mazoto mitsikitsiky. Ka andao atsika zany aneka zanakatsika itsikitsiky ameze moral baka ina ampidina anatin'ny sainazy zavatra zay. Manahaka andray subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.